Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Leo, of course, namhlanje ta khulula hi Benny Mayengani the president. Leyi nga ta hi khi link of course na Gondi Boy. Yeah, then from there of course ta hi continue you believe me talk very very kona between Hlavusikiza and also DJ Gift. So 3 days ago of course on the boy avekele mrangaphandla and kuna video clip leyo nga fika va yi endla la was this is amazing so of course ta khi vekela this video clip mi va mi kha mi twa ku endleka yini ku famba yini la hi leswo loko ra kona eka siku ra namuntlha loko ra kona wa swi tiva ku na risimu ra malembe ku na risimu ra vutomi hinkwabyo kambe hi mali risimu leri ra president Mayengani lava nga masirene va yimele malamal loko yi biwa va ta pfuko hambi ta biwa rini hi ku na Yesu a nga swi tivi n'wana munhu a nga swi tivi loko ko va na vunariya lebyi na soboro ku nga va na ndiyakudani ya a swoneni so as you've heard and then tlhela tsakisa yena hi line liya loko se mrangaphandla like yi endlisa yena voice ya yona so the combination is great twanani kambe section leyi vhele va ta pfuko hambi ta biwa rini hi ku na Yesu a nga swi tivi n'wana munhu a nga swi tivi. So then of course hola mo kuma mistwini Gondi Boy ya hi language ya liya yena yi tirhisaka mara karhi a hinta of course ku loko ku va ku na this combination swi nga va kahle swinene loko ko va na vunariya lebyi na soboro ku nga va na ndiyakudani ya a swoneni so yeah unfortunately last time a vo hlangana studio le ka Hlavusikiza le risimu leri ri huma of course a ku nga na mrangaphandla a ku ra Sikiza Boys and stuff like that but kona swi nga saseka ngopfu loko siku rin'wana vo fika va endla risimu ri va kha ri fambi hi society ra ka Ndzumba yeah swi nga saseka swinene because i khale Gondi Boy tanihileswi mi swi tivaka of course a ri karhi a landzela mukondzo ya president Mayengani nkongolo sungula before a ya ngopfu hala ka LA ti ri vhele because yeah a hi rhandza swinene ni ngo vekela ti-clips ta yena ta khale vhele Very tapa ashevo pake na mot menya ka fishina henya ka stampa menya ka fishina henya ka stampa so kona hi xihundla vhele na yona i tikombela problem na yena order ka ti-events ma swi vona ku like va yi kha yi n'wi rhamba and stuff like that swi va kha swi va kahle so swi kahle leswi hi nga ta swi leza but and yeah hopefully one day va nga kota ku va va endla risimu yi nge za yi retire mrangaphandla swi nga saseka swinene va yona mhaka leyiwa and then of course khi hi vuya ka timhaka ta Hlavusikiza ra DJ Gift tanihileswi mi swi tivaka of course yi tshama yi sukeni so ku na video clip leyi Hlavusikiza of course a nga fika a yi posta ka his Facebook page I was like what's happening here so hi vekile ni vona ku endleka yini la so beyond video yi na some foul language yeah yi na nhlambanyana a bit but not too strong it's crazy unfortunately context anishtuko like ifike njani yeah but from some comments a ku ri nyimpi ya ti-taxi drivers loyi hi nga ndeka yena taxi ya yena lo vhele a fika a layicha munhu eka ndhawu leyi of course ku layichaku lowun'wana ma yi twisa most situation to fanele to kuma ku munhu a fika a layicha ka village yo karhi lavo ka va nga pfumeleriwi
Come on, antes fundamento. awufambi kunene n'wana mani swi lo yini ka i nga ti thyakiseli ndlele hawa a yi basangi Arends. Of course, this video clip is in line. Namakade, of course, I was thinking anga yo wouldn't go right. Sunzuka very le Africa kombisa kwa hayi. DJ Gifta kumeka chichweni texin. The mato anga hlambange and stuff like that. Literally ne ku famisa ku so it's a coincidence ku somehow ku thukuna munhu ogara va kha jingero wa anga hlambangi. Hey, yeah, and from as you can see, from a taxi driver and stuff like that. So, alright, subscribe.